Ufunza iBhayibheli encwadini yaJoshua sahluko 23 verse number 14 ingxenye yokugcina lethi livula uNkulunkulu konke ithembiso takhe tifezekile kude nasinye lesingazange sifezeke. Kabonga uNkulunkulu asosiweni namhlanje namlaleli ekhaya ngicela kugcizela amagama lawa ngithi akunandzaba sewuthandazile ubona ngathi umthandazo wakhe awusebenzi, akunandzaba sewuyizamile imizamo ukuzulile kudla utinikile isikhathi naNkulunkulu kepha kude lokuhle lokwentekayo kuwe. Ake ngimemetele lamagama ethi kwemilo yakho ngithi konke kufeziwe tethembiso takhe tonke utawutifeza ngoNkulunkulu. Khumbula kakabonakali lesitawuba ngiko lesikwatiko bekuthi sekubonakaleni kwakhe uNkulunkulu sitawufanana naye.